Hebrew 49. Hebrew 49. Vanini loku nonke ninetive, bekani indlebe nonke nine lenakhile emhlabeni. Lalelani bandukatana nani tikhulu, ninetinjinga nani timbuya nonke. Umlomo wami udawukhuluma lwati, imicabango yenhlitiyo yami ibonakalise kuconza. Ngiyawubeka indlebe yami ngilalele inkulumo lenenhlakanipho, ngiphenye imfihlakalo ngekudlala lugubhu lwetinzambo. Pho ngidakwesabani ngetikhatsi tekuhlupheka, nangabe bubi bebatingeli bami sebungidungeletile, labatsembele batsi mate bachosha ngekubunyenti bengcebo yabo. Impela kude umuntu longahlenga umnakabo nome-ke anike nkulunkulu insengo yempilo yakhe, ngobe phela kuhlengwa kwemphefumulo wakhe kubita kakhulu, kude insengo lengakwenela kutsi angachubeka aphile kuze kube phakatse, angayi nekuya nje ethuneni. Yebo, wonke umuntu uyabona kutsi netihlakaniphi tiyafa, njengobe tilima netibhukuبhuku tifa, tishiye ingcebo yato kutsi idliwe ngulabanye. Emathuna alikhaya labo phakatse naphakatse, bayawuhlala kuwo siphelane, nome bake baba nemave letsiwa ngemabito abo. Umuntu nome angaba netidumo angeke ahlale angafi. Unjengetilwane letifa kungabi indzaba talutfo. Bukanike siphetfo salabo labatetsembako nesebalandzeli babo labavumelana netinkulumo tabo. Banjengetimvu letimele kubulawa, babhekene nekufa. Labacotho bayawubabusa ngemuso, tidumbu tabo tibole ethuneni, balahlekelwe nangemakhaya abo. Kodwa nkulunkulu umphefumulo wami uyakuwuhlenga emandleni ekufa, ngobe uyawungemukela. Ungesabi lutho, nakanjinga umuntu lapho bunjinga bakhe bisebanza, ngobe nasafa kude ladawuhamba nako, ngisho nebunjinga bakhe imbala. Nome umuntu angatidumisa abuse asaphila, nome bantu bangamdumisa ngebuciko bakhe, udawuhamba aye kubakubo lasebafa, lapho kunebumnyama baphakatse. Umuntu loyingunga kepha abe ade kuconza, naye uyawufa njengetilwane letifa kungabi indzaba talutho. Akudunyiswe uyisene, Nkosi namalo ngcwele. Njengoba bekunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyakuba njalo kudeleleni nanini. Amen. Ngicela ngeJeremiya sahluko 5 verse 1 kuya ku-9. Jeremiya sahluko 5 verse 1 kuya ku-9. Yehlani nenyuka etitaladini taseJerusalem, calatani nzawo tonke nicabange kahle, phenyisisani tonke tinkhundla tayo. Naningakhanza nome munye nje umuntu lowenta tintfo ngekwetsembeka, afune liciniso, ngidalitsetselela lelidolobha. Nome bakhuluma batsi ngifunga kuphila kwasimakatse,
noko basafunga emanga. Awu Simakadze, emehlo akho akafuni lona yini liqiniso? Wabashaya kodwa abazange babuve buhlungu, wabapitshita kodwa bakwala kucondziswa. Benta buso babo baba lukhuni kunelitshe, bala kuphendvuka. Ngacabanga ngathi laba ngulabampofu bodvwa batilima ngobe abayati indlela ya Simakadze, imiyalo lefunwa nguNkulunkulu wabo kubo. Ngako ngiyakuya kubaholi ngikhulume kubo, ngempela bayayati indlela ya Simakadze, imiyalo lefunwa nguNkulunkulu wabo kubo. Kodwa nabo futsi nganhlitiyonye balephula lijobo, batidzabula netibopho. Ngako-ke batawuhlaselwa libhubesi leliphuma ehlatsini, batawuphangwa yimphisi lephuma ehlane. Ingwe itawubalalela endleleni edutane nemadolobha abo, lemdzabudzabula abe ticucu, nome ngubani lotsi uyaphuma ngobe kuhlubuka kwabo kukhulu nekweduka kwabo kunyenti. Kufanele ngani kutsi nginitsetselele? Bantfwabenu bangishiyile mine, bafunga ngemabito abonkulunkulu labangesibo bonkulunkulu. Ngabanika konke lababekweswele, noko bachubeka nekuphinga, babutsana etindlini tetingwadla. Bondleke kahle, batinkunzi temahhashi lanekhanuko. Ngileyo ikhalela umfati walenye indvodza. Akukafaneli yini kutsi ngibajezise ngaloko? Kusho Simakadze. Akukafaneli yini ngitenanele mine kulesive lesifanana nalesi? Phela lapho sifundo sekucala. Amen. Sifundo sesibili baseRoma. Roma sahluko 2 kusukela verse 25 kuya ku verse 18, sahluko 3. Sahluko 2 kusukela verse 25. Kusoka kwakho kunalo lusito nawugcina umtsetfo, kepha nawephula umtsetfo kusoka kwakho kuyafanana nekungasoki. Nangabe wetive longakasoki agcina imiyalo yemtsetfo, angeke yini uNkulunkulu amtsatse njengemuntu losokile? Ngako-ke wena mJuda uyawulahlwa ngumuntu wetive ngekutsi yena ugcina umtsetfo nome angazange asasoke enyameni, ngobe wena wephula umtsetfo nome unawo ubhalwe phansi, kanzi futsi usokile. UmJuda akusiye umJuda ngalokubonakalako, nekusoka akusiko loko lokubonakala emehlweni kuphela. Kodwa umJuda weliciniso ungumuntu longumJuda ngekhatsi, lokusho kutsi usoke enhlitiyweni ngamoya, hhayi ngalokubhaliwe. Umuntu lonjalo-ke ubongeka kuNkulunkulu, hhayi kubantfu. Pho emaJuda angcono ngani kulabanye bantfu? Kusita ngani kusoka? Vele kusita ngalokuphelele. Kucala uNkulunkulu emavi akhe wawaphatsisa emaJuda
Pho nangabe lamanye emaJuda angazange athembeke, ngabe lokho kusho ukuthi kungethembeki kwawo kungacetha kwethembeka kwaNkulunkulu yini? Cha, akusho lokho. uNkulunkulu wethembekile ngobe bonke bantu bangaba nemanga njengobe kubhaliwe ukuthi ukukhuluma kwakho kuyabonakalisa ukuthi uneliciniso. Nawubekwa licala utholakala umsulwa. Kodwa kunjani nangabe kepha kunjani nangabe kwenta kwethu lokungakalungi kusita ekubonakaliseni ngalokukhanyako kwenta kwaNkulunkulu lokulungile. Singathini? Singathi uNkulunkulu akendi kahle ngekusijezisa. Ngikhuluma njengemuntu. Cha, akunjalo. Pho nakangalungi uNkulunkulu angawehlulela kanjani umhlaba? Kodwa nangabe kubucili bami busita ludumo lwaNkulunkulu ngekwenta liciniso lakhe libonakale kakhulu, ngingalahlelwani njengesoni? Pho akushiwo ngani-ke ukuthi asente lokubi khona kudawuvama lokuhle? Labanye bantu bathi made bangethuka ngekungibeka licala ngekuthi ngikhuluma kanjalo, bayawulahlwa njengobe kufanele. Sine maJuda singcono yini kunalabanye? Cha, asingcono. Njengalokhu sengishito ukuthi sine maJuda nebetive singephansi kwemandla esono ngalokufananako, njengobe kubhaliwe ukuthi kude namunye lolungile, kude ngisho namunye locondzisisako, kude lofuna uNkulunkulu. Bonke bamfulathele, bagucuke baba ngimibungu, babantu labangenamsebenzi walutho, balahleke bonke. Kude lowenta lokulungile ngisho namunye. Umphimbo wabo ulidliza lelikhamisile. Ngetilimi tabo bayakhohlisa, ngaphansi kwetindzebe temilomo yabo kubinze shevo webunyoka. Imilomo yabo igcwele ticalekiso nebutsi, tinyawo tabo tiyashesha kuya ekucitseni ingati, tindlela tabo tigcwele incitsakalo nelusizi, nendlela yekuthula abazange sebayati, abamesabi uNkulunkulu. Siphela lapho isifundo sesibili. Sibonga lukholo selapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe eyodwa, iNkosi yethu, weda ngamoya oyingcwele, wadalwa yintombi Maria, wahlutshwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile, ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahleli khona ngasekunene seyise. Utawubuya wehlulela abaphila kunalabafile. Ngiyakholwa kumoya oyingcwele, nasebandleni lelinye leKatolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, ukuthethelelwa kwetono, ukuvuka kwemtimba, nokuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu losezulwini, alingcwelise igama lakho, umbuso wakho awuke, inzalo yakho
emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhla ukudla kwethu kwamalanga onke. Sihleselele izono zethu, njengoba nathi sihleselela abasono. Ungasingenisi ekulingweni, usisindise kulokubi. Ngoba umbuso wakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi, bonakalisa sawo sakho kithi. Usiphe kwakho lusizi sakho. Nkosi, bani nemusa eveni lakithi. Siphe nesikahamasakala kuwe. Bambese ngokulunga abapristi bakho. Ngithokozise incebo takho likhethile. Nkosi, yenda kuthini indlela takho tatiwe emhlabeni. Ngiphe tonke tuwake emandla ekusindisa kwakho. Baphe abantu bakho sibusiso sekuthula. Lutho lwakho lwanzele emhlabeni wonke. Nkulunkulu, hlambulula inhliziyo tethu. Vuselela Moya wakho longcwele kithi. Muhlabadla sikhumbula Thomas Cranmer, Archbishop of Canterbury and Natal, 1556. Nikubhalwe kanjena ngaye. Archbishop of Canterbury, in the reign of Henry VIII, Cranmer was the chief instrument in obtaining the king's divorce and accomplishing the first stages of the Reformation in England. To modern eyes, Cranmer may seem weak and inconsistent, even a coward, but this is to misunderstand the dilemma which faced him. Believing the sovereign to be the head of the church, he could refuse him nothing. It was the irony of fate that he lived to serve as archbishop under a Roman Catholic queen, Mary, who demanded that he should deny all that he had done for his former masters. At first he obeyed, publicly recanting his declared beliefs. Then he withdrew his recantation and died at the stake with firm faith and great courage. His death redeemed what seems so shameful in his life. Nor can English-speaking Anglicans forget their debt to Archbishop Cranmer for the beautiful language of their first prayer book. Engafishane ngisho lokho la njengasati noma besinga iDonsi kodwa ke Thomas Cranmer uphila ngesikhathi uba ngubishop eCanterbury ngesikhathi kunelunjinjo libandla lema-Anglicans liphuma eRoma ngesikhathi senkosi Henry VIII eNgilandi. Wathi khanza archbishop ngaleso sikhathi leso kwafuneka ukuthi la ngokucela yabona avumele ngoba Henry VIII wathi nguye lodaba inhloko yelibandla njengoba napapa ayinhloko yelibandla eRome. Ekwendekeni lokho kwafuneka ukuthi lokusana mina kunjinje tinto njengoba sathi na Cranmer wathi khanza akulelo inkinga leto lekabhekene nato njengenhloko yelibandla abengeke inkosi ayalele ekwendeni lokho beyifuna. Ngakho-ke wayivumela ukuthi inkosi i-divorce ngoba kwakuyinkinga lena tonke letinto waba i-divorce yakhe yayo inkosi yaseNgilandi ngoba ingatholi umfana loda inkosi emva kwayo. Wafuneka ukuthi wacabanga ukuthi udivorce akulamsita noko akusanga kumsita ukudivorce ngoba akasanga mthole lo mfana. Empeleni lo walandzela emva kwakhe kwaba nguQueen Mary lo oyinkosi Satani. Wakhanzakala ukuthi yena ungumkatolika akalandzele le ndlela yokuthi abe ngumAnglican abe ngumkatolika. Wafuneka ukuthi Cranmer ngaleso sikhathi aphinze futhi mhlambe antshintshe alandzele lokho kwabukatolika njengalokho bekungophambilini. Ukucala kwakuthiwa lapha
wavuma ukwenda lokho wakuphikisa lebekakuvumele phambilini. Kodwa nje waphinze wabona wajika wakujikela lokho lebekase akuvume akuphikile wabuyela lapho bekakhona khona ekuqaleni. Ngaleso sizathu lesho bambulala Cranmer njengoba mhlambe sathi bulawa lapha ngomhla ka-21 March 1556 kusiwa la nje babasho la ukuthi kwakunesigodo noma sigcobo lesimbelwe phasi lapho bambophela khona bamshisa wafa kanjalo. Kungako nje lapha ekuthiwa ungumfeli, Archbishop Nemfeli welibandla. Kodwa nje ngaye ungathi lokuthi aphinde futhi abuyele emva kwasita ngoba lokucatshwa ukuthi uweak noma akacabanga ukuthi uyatiphikisa, kodwa nje ekugcineni kwakhona yakaze angatiphikise nekufa kwakhe kwaqinisa elukholo kwatshengisa ukuthembeka nekukholwa kwakhe. Kodwa mina lekakhunjulwa ngako ikakhulu ekuthiwa lapha nguye ngoba besekuqaleni ngibo labalungisa i-prayer book ekuthiwa lapha nelulwimi lwakhona lolumnanja lwe-prayer book yemasheshi njengaloko le-prayer book soloku ikhona isihola. Kafishane ngikona lokho lesitshelwa ngako nge-Cranmer Archbishop wase-Canterbury Nemfeli ngalesikhathi leso lekafa ngathi nje babonakala wafa ngoba Henry bese sekafile leso sikhathi futhi wabulawa nguye Mary, Queen Mary waseNgilandi. Khasini la ngicela khasini 319 efishane ngithandaka lesikhumbukayo la lesikhumbukayo lapha uthi ngosilene sehawu waliqinisa libandla lakho ngesibinzi lesikhulu sembhishobhi nemfeli wakho Thomas Cranmer. So msende ukuthi sethembeke ekuhluphekeni kwethu kude kuthi kanye naye semukele umchele wekuphila ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. God of the covenant, you promised mercy and hope for all. Gather us to yourself in tenderness, so that assured of your faithfulness, we may live to your praise and glory through our Lord Jesus Christ, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen. Somandla Nkulunkulu longcwele, indodana yakho iholwa ngumoya longcwele, yazi lakudla emalanga langemashumi lamane. Siphe umusa wokutitsiba kude kuthi elukholo lwentshisekelo neluthando siqhubekele embili kude kube lilanga lekuvuka ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula longumthanzo uvumelana kodwa nokuphila lokuphakathe ukhona wena ukubusha impela. Sivikele thina abantu bakho abathobekile nabayimpikisi basihlasela ukuthi sine lesithembela kuwe singeshabe amandla ethu sakithi ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mabeso mandla lokhona ninani nesiphephesile sale sabacela kwalonye lusuku. Sivikele ngamandla akho namakhulu kude sikhululwe koneni konke siphephe etingotini tonke. Uqinise kusende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Jeremia usitshela ukubona kwedolobha laseJerusalema, abantu baseJerusalema ukubona kwabo.
Kuthi lapha noma uyehla uyenyuka etaladini eJerusalem, uma ubuka enhla nendasi noma niyaphenyisisa niyafunisisa ndawo ningamkhanza umuntu noma munye nje umuntu lokwenta tintfo ngekuyetsembeka afune liqiniso ngidalitseselela leli dolobha. Usithinto setimbi kangangokuba sekufuna noma abe munye nje basathi ukuthi naseGomora naseSodoma kwenteka into enjalo, ukuthi nawe ukhanze abantu labangaka uyawubhubhisa leli dolobha. Babonakala ukuthi impela kwakude bona labo bantu labo ekugcineni kwakhona. Kungako lena bafuna ukuthi aphume Lot yedwana seleli dolobha libhubha. Lapha uNkulunkulu ukuthi nawe ungathola umuntu munye nje lothembekile eJerusalem ulaliphilisa ulaliphephisa leli dolobha, ngeke alibhidlile. Uthi awusimakathe emehlo akho akafuni lona yini liqiniso. Wabashaya kodwa abazange babuve buhlungu, wabapitshita kodwa bakwala kucondziswa. Benda buso babo baba lukhuni njengelitshe, bala kuphenduka. Inkinga uNkulunkulu ababhekene nayo nabantu baseJerusalem. Lapha kodwa nabo futhi nganhlitiyonye balephula lijoko, batizabula netibopho. Ngakho-ke badawuhlaselwa libhubesi eliphuma ehlathini, badawuphangwa yimbisi lephuma ehlane. Lekudati bulukhuni badawubhekana nabo laba baseJerusalem ngekuqinisa kwabo tinhlitiyo noma tinhloko, ngobe kuhlubuka kwabo kukhulu nekweduka kwabo kunyenti. Lokho kudawenda ukuthi lapha bapanisheke emadini. Yenzeka lento leto ngetikhathi bantu bahamba ngendlela zabo badukile, bangafuni ukuconza, bangathemba ukuthi abayekela nje badamu nje bende leyo nto abayifunayo. Kunetikhathi lapho uNkulunkulu avusa umdlo ngakhona, apanishe labo labazelelabo. Kodwa-ke akabapanishi nje, nakukhona lokuphendukako, nakukhona nabaphenduka uyabacolela. Akabapanishi nasebaphendukile. La kuJeremiya sifunda nakhona lapha sisoloko sifunda ngemithetho nekugcinwa kwawo, nekubade umthetho, ukuthi lapha sivile ukuthi bonke labone bade umthetho bayawubhujiswa ngaphandle kwemithetho, nalabo labone banemithetho bayakwehlulelwa ngemithetho. Ukuthi-ke kude lophephile empeleni etewanda lokubi uthembe ukuthi kude umthetho lokucondzisako. Ngobe kwenta lokuhle, kwenta lokulungile kusebunvini akukho emthethweni nje. Kodwa-ke nasukhona umthetho kufanele ukuthi ulandzele. Nakusethe lo mthetho ushena ukuthi inhlitiyo yakho ithini, ungumuntu lonjani. Ngote wadipenda-ke ugabe ukuthi kude umthetho loku ashitako naloku uvikelako ukukhweshisa ekwenta into letitsite. La kuze kufike ekusokeni ukuthi labasokile nalabangakasoki kunemehluko yini. Kodwa nje kuyasikhanyela lapha kwaPawula ukuthi empeleni kude umehluko. Ngoba nangabe usokile kodwa ungawulandzeli umthetho awukwehluka. Umuntu ongakasoki elode nalo mthetho. Ngafishane ngilo ukuthi kodwa umJuda weliqiniso umuntu longumJuda ngekhatsi, lokusho ukuthi usoke enhlitiyweni ngamoya, hayi ngalokubhaliwe. Umuntu lo njalo-ke ubongeka kuNkulunkulu, hayi kubantu. Ngoba ebusoka kusiyento longahambe uyibonakalisa ebantwini, kodwa nje lokungekhathi ngoba kulunga ekungekhathi ukuthi-ke ngaphandle kwendalo vele. Yabona lapha ikakhulu kucondzana namaJuda ngoba
bekhona ebufarisi bekhona kutendisa lokukhulu esiveni semajuda kubaholi bakhona. Leyo nkinga leyo lebabhekane nayo lapha ukuthi nemithetho bapretende ngazuthi bangilokunye kanti abasiko lokho lebathi banguko. Ukuthi-ke lapha ekugcineni kwakhona ukuthi kude umuntu lolungile, kude umuntu lolungile. Thina emajuda singcono yini kunalabanye? Cha, asingcono. Njengalokhu sengishito ukuthi sine emajuda nebetive singephansi kwemandla esono engalokufana nabo, njengoba ukuthi emhlabeni bonke abantu basesonweni, bonke abantu badalwa abafanana bababi, funa ukuthi batihlenge baphume ebumnyameni bangene ekukhanyeni. Kuthi lapha kubhalwe lapha ukuthi kude namunye lolungile, kude ngisho namunye locondzisisako, kude lofuna uNkulunkulu, bonke bamfulathele bagucuke baba yimibungu, babantu labangenamsebenzi walutho, balahleke bonke. Kude lo wenda lokulungile ngisho namunye, njengoba kubhaliwe lapha ukuthi umphimbo wabo ulidliza lelikhamisile. Kubi-ke lokho, ngetilimi tabo bayakhohlisa, ngaphansi kwetinzebe temilomo yabo kubinze ishevu nebunyoka. Ngetinyawo tabo tiyasheshisa kuya ekuchitheni kwenkati. Ngakho-ke kude umuntu loyakwemukeleka kuNkulunkulu ukuthi ulungile ngekugcina umthetho nje kuphela. Umthetho wenda nabasesendlini uthi lapha abamesabe uNkulunkulu nje babesasho ukuthi umuntu othembela emthethweni ukuthi umthetho uyakusinzisa noma ungawugcini, noma ungasoka na ungalandzeli umthetho, ungalandzeli ifanelo tekusoka, uyawulahlwa njengomuntu ongazange asoke. Kunjalo lapha kutshela lokho lapha uJeremiya esiveni saka-Israyeli. Sinakude umuntu lolungile, lelo dolobha liyawubhubhisa, bayawubhujiswa bonke. Ngafishane ngiloko. Amen. Amen. Sibusiswa nemidumo nekubonga nekubabata vele singakusho singakuconza akube kwethathela ubungcwele nalobhumisekayo yise nendosana namalongcwele ubathetha ingilosi tonke nebantu bonke nabo bonke lokudaliwe kude kube nini nanini. UNkulunkulu usamandla siyakubabata uthi emusa wonke siyakukhonda asikakufanele wena, kepha kulunga kwakho kusenta kube sikudumise sikubonge sikudumisela impilo lesiphe yona netibuso tonke lesitemukele etandleni takho. Bonke sikubongela indosana yakho Jesu Kristu nemusha nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela Baba wethu bawusende singukhohlwa umusa wakho kithi, yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu, singabongi ngemavi nje kodwa nangekuphila kwethu nyalo nanini. Baba losezulwini indosana yakho ethembisile ukuthi nasithandaze igama layo lawushiva, yemukela imithandazo yethu, usiphe lokho lokusifanele, silaphe iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakathe empilweni letabo ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga Nkosi. Nkosi.